mesre nana Dormahene sebi oye judge ni nti obi ka asem kire na ense so o behave to say a serial caller obi afre na kan kire say wunim say esi masia kowia sika onya ti ya pe na wafa ne phone no ofre e wo radio so say wono nso beka bi. A judge should not behave like a serial caller. Judges and lawyers are critical thinkers. They analyze issues. Emre bi say sa no ba ye o si na sampa e wo hima dadaada e na hima no esi wo hene o nana Dormahene e na abehwe emre aye ba Asanteman council na yewra ebisa say ye the petition bi aba hwan na di ba ye Daniel Okra epagya ne nsa Mansa Rose pagya ne nsa opanyine Adama Watara epagya ne nsa emomu ka ensamunti a wo mo ba ho sebi senka omusi hima bi ena sa hima ni wo ho a omudi sampa nkonwa sembe ba menhia ebrasa hima kro no emba hobi embe kase ohini wei ena mimi hima meti akonwa so meyi ne so woni ade enti nana Dormahene besrewo otan a wo ma oman a yefre no Asanteman no how ama you always refuse to use nimdia na ukosua no school mu no ama you are refusing to use it. Nana Dormahene urefi say yewra Asanteman eka yasem we Nana Dormahene come out and come and say one friend and Nasama Jafla and congratulate no and kan kire ne say onyantem no wonfa ne nkrata amra na Gazzete no anana wadwemu ye ne say sene wakonwa ne hye Asanteman muka ne say u rebelli ya wamba biom no na afi say na Nasama Jafla nso ebe kan wo ho mama rebelli as a two rebel judges they be Nana Nasama Jafla ni nananom etiti no wo amamre ne amane kwan so na ye sorry nyana ye nim say yakonwa no ehye Asanteman ase and it is part of Asanteman ye ntimi sorry prekope enka say ye nim nyansa sen ye nananom a omudi ye beka Asanteman ho say oye judge ntino ne yonko judge ne wo nti oyi akonwa na firi wono odi abeka mo ho na mo aye den besro don't use Sampa as a guinea pig for your experiment for your so-called Bono state enti besro mo ne nana Dormahene ene Somahene eye nyina ne se omo pese omo experiment omo so-called Bono agenda but emra ye de form kingdoms no etwam Asanteman obi antena dan bi mu ene wo form Asanteman yo obi ankotena social media ene wo form Asanteman yo obi ankohye politicians asi ene wo de form Asanteman yo ye nananom bre omo moja ekon ye e de chichire Asanteman empo emra broni fita e de ntuo ene nneoma ba ye se nko oba bekun na wagu Asanteman no ye nananom sori gina ye ekon ya ema Asanteman gina ye ebesi mra me ne wu kasai enti wo behunu na eye wo fa eso ben won na bisa won Asanti mu ye ne den no wa kirewo mesro semra Ghana ene ye chihwe nneoma bia na yewra ena wa ye se onfi mu ena monya mo ho nka mum nyina wo Dormahene ene mu amokeka wo na nka munya ahemfu because mun konwa no ehye Asanteman ase ena mra ne kire se esese wo beswai kire akonwa ne wra ansana wahensie no edimu wo ye judge ni go and get the for pemra no na kan mu ye so in the first place wo kasa se o Sampa enye yewra ene boy manhene say de wo ka kire bi no se manhene a yewra boy ne ntino enti no wo claim Sampa na ade a enye wodi a wutime bɔ ne manhene akonwa a enye wodi a wobetimi apagya akonwa no Nana Dormahene enti mesrew emma otan no enhye wo mu ama wo nye ne ensem fata mesre national security and the president of the land emma mumma Nana Dormahene sa chance emma ne nye nneoma bia ebe say the asundwe of Sampa
ye ka kire mu de bia the fact say ye nananom chichire sampa krodua yi na ye de na ade a ewo wo ye nsɛe no ye mfa eno nso nti enka sɛ ye bema sebi ye no nkonom aba be fa ye nkoa ye besrɛ mo politicians mesrɛ mo mundi mu lane mu na munya mo politics na ahenie ya ahenie politics ebetu ahenie. Also de bia me catch them say if you understand the history of Ghana, you will know that Ashantis have to sacrifice their independence for the greater independence of this town, and that is the fact. Ya mumpe abakosem na monkan e mo bi metna ho enda da wo say obi ni obi ko na me na me ye kenkon a me ni wo mo betimi akon na na Dormahene ni ye wo ye nyina ne say sebi onim say omu a omadwen mu do eba the Bono regional house of chiefs wa sebi nka wono na Dormahene onya president endida enti ende time bia obi be sori a oba na wo hunu say nipa no ne nimde kwa anim pe na wasori ekun atia no nioma bebre ukọ na ukọ study, that is how you see enough is enough. Enti yebe kan kire na Dormahene Sampamanhene any the regional minister or wasui Akwabua, we want you to understand the president of the nation any yetu abamano ena tumi na Ghana for di mao no ena oponi hu kakra bi edi mao. Don't let that blow your ego. Emma enono emma some borrowed ego. Emma wonf wadwemu nya wo se wo tumi na enkotena baby say omuya me the soldiers for be koho emma wo makokobu omu. Mr. Regional Minister, the president gave you specific rule. Rule na president di ma wo se bra na behwe se development manifesto na yevra ejina Ghana fo anim e ka kire wo mo se momfa tumi ma me na we na meye no sa tumi na wodi ma ene wodi wasi bunu anu se boa na ye kwan na enye no ye nkoso na ye nye ne yie school dan be expand casual e wo ho a farmers ye enkrofo free baby no maba bebu omu is unregulated. Ye mebuna omutobi omunya sika entobi kwan ben ye befa so asa nuoma no bekoyie ema farmers enya bi ema ye mebunu so omuto no omunso benya sika tobi. These are the things in abaye. But now wo ye omu lawyer omuye to trust them nyina na ade omachi court ko defend won na say ya baba ye original minister enka ne esefata in your sober reflection no nka be hunu say no sa tade bia na wo hye no sa mbere bi no ese wuruogu ho na hwe nioma bia okoye no wo dwabonasi a co regional minister a wo ye lawyer train na there was a litigation as a litigation no na wo ye lawyer e massa fashion no na wankasa wakọ court no ma lusu wona na wo ye lawyer wo hunu se wo mu lusu ye. You went again and they lost. Now uchemesa na wo ye adwuma mo ho e na ekoso a handle na wonim said they've lost. Enka any sensible regional minister bia no obe distandi wo from them. Nembom why ye wo hunu say you have some borrowed ego. You think the powers belong to you. And to ultimi ka say omuya me the soldiers be ko ho amakobu won. You think the soldiers they don't reason? And officer police for no omundwin and ye wo beka no e na ombedisu. Debi. Police impayine for soldiers impayine for mo hwe sa area no, they are very intelligent and analytical people. Hwe nioma na wo ye no osunwane. Wako na wenhunu say ya do baby. Ya do baby a enka panyine no wo behwehwe hwan na aye no wako nananom na say oh nananom we dey baby amaba be dey say ye ka na okukua mo, but you thought you have the powers enti ne ye wo pa bia wo begina ho no waka ne wo pese wo kan
enye no nti na mahama ayiwu enti Mr. President any interior ministers any mo amoka ho the regional minister is still holding on to the atade na no wo hye samre na no wo ye omu lawyer no eno nti na sebi omutimenya akukuduro eka ensem sebi a enka obi na eka ana oye yi bia enka mbeka so mo kochi no. But we want him to understand. I keep on telling them, we will protect and preserve the historical fact of the Sampa stone, and that is what we are in for. Yentra homa obi ye fa amamre ni amanye kwan so. Ena nana sangwaja fla on fa gidigidi enye bibia enti wonamra kwan so eno wo ye. Enti wa we regional minister na se we emranim ni na we lawyer anka ye dia mawo no enka sebi na we omu lawyer dada no enka you distance yourself from them. Wa we nuema bi ba me ka kire mu wo Dormahene Sampamanhene wo ne regional minister mo ye na basabasa ye basampa me ka kire mu se enye sampa nko na ebeka ebeba mu kuro na mutiti mu no it will come there. Se mu fi se mu muti mu kuro mu ne se enti no mu hye bi no mu achi e mo mu di tutrasem abasampa ebe surprise mu say the repercussion of what you will cause in Sampa will come to your various towns, and that is a fact. Se sebi mu fi se mu wo bibi anytime bi anana samajal fly wo bibi okokot, because if he knows say what he is doing is legal and lawful esa okokot enti se mu fi se ne mu ye no trimu papa bi eta mochi a hwe na no ne na eyi Dormahene ka judge ni o judge a wutran krofo nsem so ka se oman bi ene ye hwe nuoma bi ankasa papa e wonye judge bi o because one onipa wotimi ka se court ka asem a onni su nipa wotimi gina bonten ka se obeku nipa ni yedina court ama wo makotua sika yi no hwe nanu nso nsem o ka ye o si enkrofo bi wo hɔ a omu nsro mra. A whole judge is telling us say because say yaka asem ema binum adi omudi enye de na ye namra kwan so ya ye bibia no ebinu wo hɔ de omu nsro mra omu mbu mra, and the judge is instigating this encouraging people to go that way. We will not come and arrest you. Yensu yen kan kire wo say we are not your police, but we will tell you, say, we will safeguard our town. You be protect your town. But when Sampamanhene any the regional minister, muyena basabasa yo basampa, enka wo sampa nkwa ebebe ba mukuro na mutiti so no. Enti sebi munsam na muye, enu to trasam na makohye wo machi se wo munye. Nanu ayeye eyewie makoshe omachi aka kiro mu se omama mani mu agwasi na yabaye yi ama nipa na babebre. Why did they allow it? Na nke so omudi takashi ba mu na nke omaba na regional minister ba na wa be stop ni nyina. Mr. Regional Minister Dormahene Sampamanhene se national security entimin control mu. Say national security entimin kasanchiremu. Say mu ye threat emma the peace of this nation. Ye mama sunwati say mu ye na baso ye baako basampa. Mu ye na akuko baako ana odwan bi ehwere ne nkwa wo sampa. The repercussion will come into your various towns. Enough is enough. Nti ye bedamasi. Nanka abrantie bi ye freno Daniel Okra. Enra yesi o ma announcement bi. Kama ye ma dwin se mamulenge Daniel Okra. Me ye ma dwin se memfi no. But me kan mebusem eti edueno ensia
nini yimu 9 no Proverbs 26 verse 4 or say do not answer a fool according to his foolishness or you yourself will just be like him or say enyi jimini ano ewo ne jimi mu na enye sa wonso no obedane jimini me kai ya meduru ho no e ma me kan me ho se menyi na no na meja no na mo bibi ka kire me se kan kwa enimu me kan kwa enimu a me call Proverbs 26:5 a eye mebusem eti aduanu nsia ne yimu no enum no a me kan kwa enimu no o kan asem bi wo ho o say answer a fool according to his foolishness or he will be wise in his own eyes o say yi jiminia no ewo ne jimi mu enye sa obehu ne hu so wo ye nyansane ewo ne ti mu nti mamlenge Daniel Okra asem a wo kan ye no a police for omu wo sampa the BNI so omu wo sampa national security apparatus omu wo sampa omu tiye we will not force them to take an action yen srewon and force omu so omu take action if they think say the we ye no is within the remit of the law so be it but we are telling you anyone crow for to say no ba any ne yiri na ye friend say Naomi a woni ne store ho no ye kan kire mo say any yaya travel enum amukọ tena say amuteki sa plan no mo ye great mistake e wo mabrabo mu mo ye the greatest mistake one way ya baby amukọ regret no na ebeye din amamu amunya second chance. And we will not force the police, we will not force the BNI. We can't some no muti. And those things now we can, you know, me, I will not repeat them here. But I'm telling you, say, man jai sa enkwasi asemuno, sa enkwasi akikano, man ya mube regreti, sa mbre na kechi. Yabebo sampa asunjwe ho ban. And Krofo Edio Musika about establish businesses. And we need to make sure, say, we will give them that peace to do their business. Doctors, nurses, teachers, students, we need to give them that peace to work and train our youth. Ye manipa ba kumbi, pesemenkumenya, no ba. O se kurunti hini ayi oba mawuli sampa kurunti hini wow Naomi enti Naomi sa sebi nkwasa sam na amudi no mo anyaye a ehun sunsunso obo so ebe surprise mo mesremo the Ghana Police Service amowo sampa BNI crime officer and someone okay and utiye. I keep on telling you, say, chieftaincy issues doesn't give any people the chieftaincy issues and ma obi kwan said the boni. Enti sa nneoma na omo ye na moye din na munam politics into na moye din na mo ye no mo dua one way ya bedroom rebi no muntimi ntnase. Enti I will not repeat ni ya ukan ye no but senior police commander no ema ye suti ye no or say 70% of the protection is on us. They are to provide 30%. May ye mathematics, may ye electrical engineering, and I may ye computer. Until obi a catcher says 70% depending on you are. All the person is telling you, say, you have the burden of protecting yourself. That 70% police command and can say depending on us, no, will make sure say ye be yusu amatime mufu omo sampa enya sundwie e de ayo majuma. We can assure the world that we are peace-loving people. Ni ye na nanom chichiri ya ababedi na nasamba jafla ensano ye bebo ho ban.
asundwe a ye penti no ye ma obi mfa eno so emfa ye nkoa Somahene Nyunomahene Dormahene Mr. Regional Minister na ye omo lawyer. We will not ask you and we will not show you how to do your job. But remember, the day of accountability will surely come. Nana Samba Jafla otosumbieno ene Sampamanhene. Send ye nira. Oti kokoso a wodi Sampa share nsa. Edi nanim edi ne call Golden Jubilee. Edi court introduce you the president a wodi tumi ahye wonsa no. Ene ne minister se wo ho. Enye se ye ra sorry ye pen wo call ye. Ye ran nam amamre kwan so Sampa nkonwa asem be pie wo nanim. Emma omu di nsem ne ba ye sre wo no se won tena asem no mu. Manson Rose Adama Watara almost sre ye ra se ye ra ankasa tena asem no mu. Na ye ra ene asantemai tena asem no mu kan ye. Omu kan wie ye enomo ena omu yi na Samba Jafla. Enti ye ra enim ahyase eni na wie ye. Eno nti na wodi na Samba Jafla enim di ne call ye eko introduce no kire the president of the nation. Bia na first no wonim. Ma me mfa ne nkona me nkwa ne say ye di asam no wei ena ne de ye da na busua yi na ye de ne si Sampa konwa so a wa be soya kire me a Sampa ye media. Enti wodi ni baaye e be kire no. Enti be guided. Ye be damasi. Obi biara a wo ye adwuma wo ho nya abutre na ye adwuma no embohu bibie ni ho a ebeba bibie ni ho ne sa non entity mamulengi ni okan ni nyina no mum mogu forget about it munya mwadwuma obia emra student amu ho mun concentrate na mun suamode BC fo amu twere exams nyame won hyiram na won ho ban na muntimi pass yi a teachers fo amagi post na ba ho yedamasi mun koswa na mun kyere ye mano ade nurses doctors obi biara a wo ye adwuma wo ho bia no continue to be working there yedamasi. We believe say ade biara say etimi ye na munya mosundwe na mudi ye adwuma no ye de bema mo mo amunim ye dada munnim say ye nya to trafo. We are not hooligans. We are people who believe in law, tradition and custom. Nti eno an ye be yusu nti ye bedamasi wo baby na pe baby aba be ye adwuma bra Sampa. Ye cashew industry no very vibrant. Ye wo manpower no well trained manpower. Ye mebunu no akọ school ye degree holders omo ko school oba ho a obenya the workforce na mo no ma ye adwuma. They are very honest people. Nti wo baby na pese obi factory bi obetimi di aba Sampa. Hospital bi na pese obi obetimi di aba Sampa. Eye border town. Nti wo be business wo Sampa. Unya Cote d'Ivoire market, enya Ghana market. That is the advantage abenya udi wennyuma ba Sampa. Tie 2 years afro bibiara. Se mumra. Sa nnuaman ena nana Dormahene ene Somahene ehuna omo ye no makwahye bi no machi a ompese mu se Sampa. Sebi obi a woka se obi ne pagya sa akonwa no. Sa akonwa ne nye ne dia anko otimi pagya ye. Na so won ne pagya akonwa no se ne ye wo kan dia na asem aba na wakan wi a sebi senka as a judge and lawyer uwo bibia enka de be call national me kura menye lawyer ne menim se ko na de be call enti mesre mo ma Dormahene enda adamo ene de bia obeka se judgment bi ba bia no ma ne mfa judgment ne mra unim se mandamus judgment no wan kaida stay of execution judgment no wan kan on kan bi da eba no woti ho na enkrofo ne omu pe no maka kire no sa no woti ye judge be na behave sa. So what Europe and America was any Skadiaba Ghana they send with money transfer no and American for a day amount. Send network ben no use wait me a day ascend it. So we send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono wait to me a day ascend it. Now I was any just a first transaction no ubenya a $20 free. The answer be using a promo code JSXM2 and a desk screen so offer or first transaction ubenya a $20
free. Meeting the Atre Bruni. Aha, Yalan Media Ghana.